Man, black kopi no sugar nah. Enggak lang dek. Apa ada tugas bahasa Bali? Abah ada di Google Sengado. Apa tugas dek tuh gue ada yang apa tuh? Berat Pak sing bisa nih dek. Dek do ngai tugas dek, do ngai tugas. Tuh, Bo. Oren muroen panak sesai ronya. Batakone PR sing batas keno bane nyawa apa? Punya gen-gene selit sanyo. Ngeli, kopen beli ya. Punya gen-gen beli ya. Takon ken panak sing keno ban beli nyawa apa? Tuh sebang kopinya kenyir nang bedek ran bano. Sada adet dengan kopi. Halo. Deh. Singala timpal bisa bahasa Bali deh. Apa panah aman tugas yang kena benar apa deh. Oh gitu. Nana jemput beli mainan yang ngalang deh. Anak bengeleng ya non kurang ngumig-mig bungutnya. Nah jemput beli nah. Nana yang ngal deh. Proses tuh resmi. Maju. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Rahaja nggih. Ya, kadang dia sira. Ngudang mah ini. Aduh, ampura. Jaglak tuh yang niki. Ki wonten taken gede niki para nikang Riki mutaken tentang bahasa Bali di tiang panak boleh tugas jaktan keno ben di tiang pura. Iya. Nggih. Ampura. Ngudang belajar bahasa Bali itu katrok. Sing nekang apa belajar bahasa Bali. Aduh, kone semang-semang engken punapa Kan nek panggih dewek niki nggih, ring petuaan. Yakti. Ah, nggih niki sampun nggih kakale. Sakit hati dia tuh. Oke, dan nggih. Oke. Dan nggih. Ngiring wenta ya pinunas ngiring sesidanya ne cawis teng ya. Oke. Nggih. Teng mi sareng sami. Nggih. Ampura dumun di tiang ampura sareng sami. Ben kawendan di tiang mungkin dia jadi tunas dia ring jero sareng sami. Sian di tiang tunjuk dan Inggih, siksema Gus, sampun rawuh ring kuwentan tepang kali mangkin. Ring kuwentanan titiang Riki, ring paigoman penyuluh bahasa Bali. Tepang kali mangkin titiang di kebenang niki pas mau paigo mepunuh niki nyak niki sareng semeton titiang ring kecamatan. Riki ring pedunung naipun wayang niki kinten. Nah huntang pemargi Gus rawuh Riki sekali sane ke wedar ringipun niki wayan nah kene ngindek bahasa Bali. Nah mangkin ledayang titiang mangkin nah pinake pemucuk ini kiring kecamatan Biang Semal pinake koordinator kiring kecamatan ngeter pemargin titiang kesarangin Pelekutus Riki ring Biang Semal pinake penyuluh bahasa Bali sane kawewah untuk Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Provinsi Bali sane kemanggeh untuk Bapak Gubernur Bali ring pemutus dawang warse duang tali Pelekutus dan sampun lintang gitu. Nanggian pemargi titiang kesarang penyuluh puniki medue minokadi program-program kerja gitu. Nah silih sidungil nyane nike sampun ngetereng minokadi para alit-alit teh para yowanone mangdene sida ipun ngah presida eling ring budaya Bali pemekas nih inik mebebasan kan gitu. Inik aksara, inik kesusastran, pinake warisan leluhur sane sampun sanang patut iraga hajagang. Pemekas Riki ring jagat Bali. Niko untang minokadi titiang medue wasano medue gino
Riki pinaka penyuluh bahasa Bali Pemekas ring kecamatan Abian Semal kali punika Bapak wah titiang ringgus niki nyen pangtan ulah-ulah nyen benyangan asa-asa bahasa Bali niku tan penting gitu. Dahat penting napi mawinen kenten mapan bahasa Bali niku pinaka akah budaya Bali bahasa ibu niki nyineyang jati diri anggo wang keramo Bali kadi punika nika suksemanyane iraga sanda sidang ngingile ngajak ngurdiang mina kadi bahasa Bali nyane punika taler ring kabawasan aksara teh punika taler kesusastran sane sampun mangeh ring kawenten nyane ring kawenten suang-suang kramo sane ngamong sane merupa lontar kadi punika wenten taler sane merupa sesuratan sane kebuat antuk asara Bali ring buku ring lontar taler sane merupa prasasti sane tami duena lingsir niko sandang patut mangkin iraga mangdone sida mupo piro mangkin kadi punika kan patut kenten semeton nah sane siosan punapi yang kadi punika titiang apa weweh benten sane nguwahang mangkin punapi ndek pemargin iraga riki pinaka penyuluh nah sekadi dane beli jero mangkin wewahang lurus pemargin nyane ngelantur inggih suksema niki titiang mewuwah malih indik pemargi nih sekademi puniki wenten tiosan ring membina alit-alit ring bidang bahasa aksara lan sastra Bali punika taler ring penyuluh bahasa Bali nih puniki wenten minakadi program inggihan punika mekarya utawi membina sekesanti dharma gita dika sami alit-alit yowana sani mau pikayunan jagi melajah utsaw dharma gita nih punika mangda presida ketuntun oleh dane penyuluh sinarang sami tiosan ring sapunika taler wenten ring penyuluh bahasa Bali ngemargiang minakadi konservasi lontar. Nah niki sane membuat pisan tiosan ring membina alit-alit teh ritat kalau nyurat aksara Bali wenten nika sane mewasta konservasi lontar kenen. Nah konservasi lontar nika tetujuannya sane pertama nika wantah ngelestariang warisan utawi tetamian leluhur ruene minesane merupa lontar kenen. Nah, tiosan ring konservasi lontar punika wenten taler digitalisasi lontar tetujuannya taler patah melestarikan warisannya leluhur ruene. Mangna nenten sekadi mangkene lontar nika ketengetan sake wonten telah amah nget-nget kenen nika kawan pisan pemargi kenen akeh kramonyane tenget tekin lontar sake wonten kantos telah amah nget-nget kenen. Nah mungkin ngiring sarang-sarang napi tetamian leluhur duwene ngiring sarang-sarang melalui penyuluh puniki ngupo pires mangna nenten sayan rerat tapi malih sekadi wau kas uning ayang budaya Bali nika pinaka akah aksara Bali nika akah saking budaya Bali kenen pangtan ngantos ical dados raga mulaja bahasa Inggris sake wonten ampun engsap membahasa Bali kenten mangna nenten gagah-gagah raga mau bahasa Inggris sake waleng sap raga tekin bahasa Bali la ati kenen nggih dan tiosan munawi wenten sadegi nyangkepen durus bayang yakti aten kade sepunika duaning napi yen sampun iraga napi wastane mawaste werde utawi tuwa meduwe rares piana rike sampun bahasa Bali niki dahat meguna pisan dan gentan tapi malih wenten tugas-tugas ring sekolah pangton ke baos benyang bungkur puniki bahasa Bali ke baos katrok melajah bahasa Bali ngudiang irago uli Bali ben melajah bahasa Bali kan katrok baos sama gadi punika nike nenten sanang patut pemargi ini ka desa punika duaning sekadi wau niki uju-uju ngeraosang bahasa Bali nih kocak ngudiang belajar bahasa Bali katrok jelek tuh belajar bahasa Bali lungan
ane bahasa kekinian bahasa modern pangnyak modern nih raga dados jatme pangtan kentan baos nih kan kade sepunika belidan kentan Nggih, batur. Nak sami becik niki Nggih. kita ane kekinian sandang pasulut pelajahin ane sampun lintang mina kadi tetamian inggan lelur ane sampun mina kadi pinake bantang iraga ngiasang kertiang mina kadi iraga pinake wang tunggal jatmo Bali. Ten kenten ya pemargi ngane mapan yen sing adone tuwa sing adoi pianak patuh cara membasa ibu iraga mau basa Bali dasar bahasa Bali nika nak nika nerah ken jatmo wang duro desa duro negara angenipun mapan megegelaran budi samo ikang papo tadi punika pemarginya Nggih. Nggih, dados nyane napi sane wau pengrauh beli kekalih dan sampun nemu gelang niki nggih. Nemu gelang sampun ngadunas titiang. Nah niki sampun sane sedang titiang tugas utawi kewajiban penyuluh bahasa Bali ring wewidangan kecamatan, desa dan sanetiosan. Lurus makin pungkuran, lurus genah metaken diki, lurus genah nunas-nunas napi indik sastra suci minap terjemahan sanetiosan mangdo enten sekedai wau. Tenget dados kewanten mangdo ten dados amah ngenget. Teng nggih. Andika nggih beli sareng kekalih ampura minap wau enten kegonyak kidik ring petuaan ampura ping banget. Nah titiang rauh niki nganganin sareng sami nunas gang sinampura minap pemari ne wau nggih. Terus beli saya go nggih. Ampun masuk ring kena dia nawa ke sambung lintang yang sampura makin di tiang sarang penyuluh sarang sami di tiang kelurung pamit pamit suk semua kungkur malih di tiang tangkil inggih suksemo sampun rawuh nggih letang Susmo niki tiang jagi budal niki tiang kal makarya dulu niki. aduh leh Om Swastiastu titiang ngaganin camat Abian Semal ngaturang suksemo ping banget ring koordinator penyuluh bahasa Bali Kecamatan Abian Semal sareng anggo sanetiosan riantukan kawintenan penyuluh bahasa Bali dahat mau damo pisan sajeroning ngelestariang bahasa Bali ring generasi muda Yowano duwene ring wewidangan Abian Semal. Dunas titiang kepungkuran mangdo sayan nincap ring parindikan program sareng kegiatan sane dirancang. Dunas titiang mangdo sahso koordinasi sareng titiang camat Abian Semal sareng perbekel bendesa MDA taler sareng PHDI. Dumugi labdo karyo napi kegiatan program sane disusun ngemulihang manut sekadi sane keabtiang. Titiang taler mapi tegas malih ring anganing koordinator penyuluh bahasa Bali lan anggo sinamian mangdo ri sepetekan sane jaga roh puniki sahasa nincapang koordinasi saduajeng ring paro Yowano anggo PHDI Listibia lan anggo sane mepekilitan ring sewewidangan ngelestariang adat lan seni budaya Bali khususnya ne ring Kecamatan Abian Semal. Dumandene sahasa program niko mangdo terpadu. Titiang yakin pisan program punika jagi memargi becik yening sampun wenten keterpaduan berbagai pihak unsur pemerintah, desa adat, Yowano lan para istri sinamian sane mepekilitan ring unteng budaya lan seni ring wewidangan Kecamatan Abian Semal. Ngiring sareng-sareng ngelestariang basa lan budaya Bali sekadi sane sampun diprogramkan Bapak Gubernur Bali ngelestariang adat seni lan budaya Bali kepungkuran saantukan ring Bali wastanyane program pelestarian budaya daerah pariwisata berbasiskan budaya lan seni. Anggih anika atur titiang uputan titiang antu paramo santi. Om Santi Om.